hashtag everyday holiday, pozdrav svima koliko vas ima i nadam se da vam je dobro svima. Dobrodošli u novom klipu, to jeste u ovom klipu pričamo o posebnoj temi, kao što vidite piše, znači kako sam došao do tog imena, ime Đala Brat ovdje na YouTube kanalu. Znači, samo ćemo tu temu u ovom klipu, u ovom videu vama ispričat, vama ispričat, mi vama, koji mi, jer što sam rekao, ne znam, vi znate da ja kontam, ne kontam, brat sa mnom je tu, miau, jeste, i ovaj brat moj, mali ovdje maca, a imat ćemo ako Bog da i macu ovako u kući, pa će neka ovako u klipu biti prava maca, ljudi, viće, ne, idemo ljudi na temu, Đala Brat ovdje, zašto i kako se zove kako sam ja došao do imena Đala Brat ovdje na YouTube. To jeste, nije sam YouTube, nije mi samo došlo ime Đala Brat ovdje i to je to, nego imao sam Instagram, logično 1, 2, 3 akaunta, nemam pojma, znate, imaš 1 pa 2, pa mijenjaš imena, to jest moramo kratko da objasnimo da smo na Instagramu imali akaunt gdje smo vodili kao fanpage o Đalu Bratu. Znači, to mi je nekako je bilo zadnji na Instagram, pa nekad pređem opet Bea Fanatiko, pa opet Đala, sad ja mislim 1, 2 put sam to bio mijenjao i pravio kao fanpage. Uglavnom fanpage sam radio, zvao sam se Đala Brat ovdje i Đala Brat underline donja crta forever. Tako nešto, kao radio fanpage tamo vamo. I ja mislim da sam zadnje, ne znam da li sam se zadnje bio na tom akauntu zvao Đala Brat ovdje, moguće, i taj mi je akaunt, možete zamisliti, nesto mi je baš prije 1000 followera na Instagramu, kao akaunt, jedan koji pravi, na primjer, nebitno o čemu, ili ti neki fan akauntovi, uvijek nekako nestanu ili se pogube ili ne znam, nija sad. Ne znam, moguće jer ili radiš o nekoj osobi, tako da ne znam kako je bilo. Ja samo znam da je to bilo smiješan događaj koji želim kratko da napomenem, pa onda da pređemo na baš priču. Moram kratko napomenuti da je to bilo nekako, ja sam tako u Đalu Brata, on je lajkao nekako na story, ja sam ušao i opet lajkao na tu story, to moram ispričat. I onda nekako, da li je taj dan sljedeći, nemam pojma, meni nekako nesto akaunt. Sad nemam pojma ko je šta uradio, kako je, uglavnom nema veze. Tad sam bio, bilo mi je žao, da li sam plakao, nemam pojma, ali je baš bilo nekako žao, na primjer, kao akaunt naš, kao ne znam, nesto mi akaunt naš, ne znam. I trudiš se naprav sliku, postaviti sa onim, uglavnom nema veze i tu je ta priča, ljudi moji, čekajte, izvinite, 2-3 minuta sam vam oduzeo ili maksimalno, ovo ne do Bog, ne znam da li sam vam 5 minuta sad oduzeo, ali 2-3 minuta je nešto bilo, ja mislim. Uglavnom, ljudi, prelazimo na temu. Imao sam akaunt Đala Brat ovdje forever, Instagram akaunt nebitno, onda sam mislim čak i bio jedan akaunt krenuo da napravim, ja mislim, odmah sam dao to ime Đala Brat ovdje na mom YouTube-u, odmah, jer zato što sam bio pripremio kavere nad kaverima, znači htio sam i sada vam kažem, sve kavere, odnosno baš dosta kavera, sve pjesme koje znamo Đala i Buba, ali pogotovo ako ima i Đala koji sam, baš da kavere napravim, to je baš kavere nad kaverima da bude, znači, YouTube account samo sa kaverima. A gledate danas, vidite, i dalje se zovem Đala Brat ovdje, i snimam live-ove, i klipove, i ovo, i ono, i što ima veze sa Đalom, i što nema veze sa Đalom, to jest, tako mi je ime bilo, Đala Brat ovdje i šta će, tako mi je ostalo. Međutim, sad ne znam, bilo je non stop neke priče i sam sebi sam čak rekao da želim ili hoću da stavim everyday holiday jer to furam hashtag everyday holiday, a ovo kao da ostavimo jedan pečat naš, kao da ostavimo pečat, znači to je bio jedan chapter Đala Brat ovdje, kad stignemo do neke posebne, do nekih posebnih brojeva, na primjer, rekao sam kad bude 1000 subscribera, stavću, evo, bližimo se i možda smo već postali, možda nećemo se zavati kad izađe ovaj klip i jesmo li nismo, uglavnom, ako smo već do 1000, onda ćemo to proslaviti ili smo već proslavili, možda samo igrati sa lopticom, a ako nismo i tek ćemo, dostići tih 1000, uglavnom ćemo mi to proslaviti, ili smo bili već proslavili ili tek, uglavnom mi ćemo proslaviti 100% na live-u i na nekom klipu, sasit ćemo nešto, ali moramo sad da idemo i da nastavimo dalje temu, ljudi. Znači, rekao sam nekako da to nekako promijenim, ali sam uvijek sad neke ideje dao, razumiješ, jer hoću da ostavim tu nekako kao neku
znate, rekao sam, pečat, znači kao neku, kao sad loptica, na primjer, sad reknem, to je bio chapter, znači da bude naš, ono kao, evo, stavim sa strane GG, znači ono, to je bilo i sad nastavimo dalje, znaš, kad uđeš u nešto, ne znam, nija, na primjer, svaki mjesec dana uzmeš i svaki treći dan treniraš. Onda uzmeš mjesec dana, svaki drugi dan treniraš. Onda kreneš treći mjesec, svaki dan treniraš. Tako, na primjer, isto i sa ovim klipovima što sad gledate, vidite, sve više ćete gledat klipove u vezi, evo, ko ovaj što pričam i razno raznih klipova koje sad neću otkriti, jer zašto je ovaj jedan od početnih klipova. Nakon ovog sat vremena, naravno da ste ga sagledali do kraja i ostav like i subscribe ili komentar, bolje reći koji komentar, jel, pratim ja sve, vidim. Uglavnom, sad pravim još ovaj klip, gdje još nisam izbacio taj klip, ali spominjem zato što sam odnosno da vas ne zbunim ljudi, da vas ne zbunim kratko tokom klipa, znam ja već da čujete u temu, ja sam kratko prevrnuo, znate mene, ba uvijek prevrnem, ba moram tokom klipa da vam bude interesantnije, ba što ste vi gledat kako ja ovdje pričam, jel, vi volite da ja skontam, pa ne kontam, pa prevrnem, pa reknem, joj, gdje si brate, što ima, jel ovo live, nije live. Ljudi, uglavnom, da stavimo neki pečat. I sad sam konto na kraju krajeva i ne znam ovo, kontam, da još jednom tagujemo Džalu. I šta vi mislite o tome? Znači, želim da vidim vaše mišljenje u komentarima. Ja mislim da se dosta od vas neće s time složiti, ali ne znam, meni je nekako, ja volim nekako da njega pitam, jer bi nekako je bilo interesantnije. Sad, možda on vidi, možda ne vidi. Sad moramo mi tu neki rok dati, razumiješ, neću ga tagovat 10 puta. Tagovat ću ga jednom fino lijepo, pošto brat zna da uprati kak se zove, storije sve. Samo sekunda. Kratko mi se ljudi dok sam vam rekao, jel, samo sekunda, mi se u pozadini laptop odrađujem jedan klip i uglavnom kažem pošto zna brat da vidi story sve i tam vam. I rekao kako se zove da ga još jednom nekako pitam ako trebaju chat. Ne znam, šta vi mislite o tome? Znači, 1000 subscribera da promijenim na Everyday Holiday ili nekako da zapečatimo, da ostavimo još to Džala, brate, ovdje ime, jel? Da nekako još te kavere i sve to što sam planirao i neke stvari da nekako izbacimo, razumijete, da napravimo još nekih par klipova, pa ne odmah kad bude 1000, nego kad prođe malo, kad izmakne malo 1000, možda 1100, 1200, 1500, ne znam. Ili, na primjer, da ga pitamo, hoćemo li još 1000 ovako, na primjer, od 1000 do 2000 subscribera sa tim imenom Džala, brat, ovdje, ili da odmah sad napravimo pečat. Uglavnom će biti neki pečat. Ja volim da to bude nekako 1000 ili 2000, nemam pojma, ali bi interesantno je bilo kad to bio neki challenge, ako ga pitam, i ako imamo tu neku mogućnost, to ću vama javiti, jesu li dobiti tu mogućnost ili ne u nekom drugom klipu ili nekom shortsu ili na Instagram. Uglavnom, to neko odobrenje, kao znaš, ja volim Džali, sve tam vam, ali, na primjer, moram reći, jel, kao Džala, brate, ovdje, razumiješ, interesantno je sve ime, ali nekako, za Everyday Holiday, znaš, razumiješ, i sad ne mogu da se odlučim, znaš, ne mogu, ja svakako mislim promijeniti i, znaš, koliko je teško naći neko ime za kanal, sve i, tako da ne znam, ili, kao da sam ja, pošto volim imitirati sve tamo, da sam kao neki mini Džala, ne znam, ne znam, jedan mini Džala nešto tako interesantnije, dok možda, jel, ne znam, nije ta, ali Džala, brat, ovdje nekako još ostalo, ili mini Džala, nemam pojma, uglavnom, volio bi, evo sad, da završimo, ljudi moji, to je to što se tiče te priče, kako sam došao do toga, pravio sam fan account Instagram, ovo još jednom, da sve, zaokružimo. Imao sam fan account Instagram i tamo vame, rekao, hajde da postavimo te kavere, bit će samo kaveri o Džali, i tako sam došao do tog imena Džala, brate, ovdje. Vjerujte mi, tako je bilo, a evo sad se bližimo i želimo da promijenimo ili da ostavimo, a eto ja ću gledat da vama bude zanimljivo da mi uradimo, znači taj, kažem, challenge, jel, da ga pitamo još 1000, znači, brate, 1000 subscribera sam dostigao prije neki dan, sad, ti odlučuješ, znači kao, pošto je ime i tamo mislio sam Everyday Holiday staviti, jel, ali da li da još radim sa Džala, brat, ovdje još do 2000,
Znači, challenge, ja to mogu za mjesec, 2, 3 sezonski kad dođem do 2000. Možda će sad ići brže nego što će ići, zato što upravo pravimo i snimamo i evo, vidite kakve klipovi izlaze samo, znači, za vas, ekstra za vas, da gledate i uživate, a bit će raznih klipova, kako i šta, ne samo ovako tema, jel da vam nešto objašnjavam, nego baš neke teme i samo možda neke igre i dosta toga. Uglavnom, ljudi moji, hashtag Rade All Day, želim da prekinem ovdje klip, saznali ste zašto sam stavio Džala bratu ovdje i naravno sam se sagledao ovaj klip do kraja. Ostavite like, share if you care, subscribe, ostavite ako ste novi i tako to, napišite neki komentar, to jest kakav komentar, da li da promijenim ime na 1000 ili šta vi mislite o tome da mi njega pitamo u vezi toga i to volio vaše mišljenje. Sad volio baš od onih koji me prate i sve da vidim, da donesemo tu neku odluku i šta god da bude, mi nastavljamo dalje, a uglavnom za ime Džala brata ovdje, ja mislim da ćemo kad tad promijeniti, samo ne znamo ćemo li to sad ili za 2 ili 3 hiljade subscribera, ne znam kad, uglavnom ćemo i ljudi to promijeniti, to ime i ostati neki pečat. I tako ćemo uvijek za svake stvari pečat ostati. Za live-ove, za videe, to ne znači da nećemo više live-ati videe, ali znate, uvijek za neki chapter. Chapter Džala brata ovdje, to je početni chapter, jedan od najboljih. Možda tek nakon tog chaptera kad ga zapečatimo, budu cover izašli. Ništa ne znamo ljudi, vi samo uživajte i gledajte i dalje pratite live-o i ovo ono i malo budite pozitivniji bolan kad dođete na live, dođete, pozdravite, napišite, bate ustav ljudi, hashtag Rade All Day, vidimo se u sljedećem klipu i naravno ste uživali. A evo meni igram se i sa lopticom, brat je tu, svi su tu, idemo ljudi, hashtag Everyday Holiday, vidimo se u sljedećem klipu.